Hvala, zaista ja ću biti, trudit ću se u stvari da budem jako kratak. Dosta sam uzbuđen jer ova nagrada je jedna velika čast, ali i odgovornost jedna ogromna dobiti ovako prestižnu nagradu pre 40. rođendana, tako da osjećam se da ću morati još ovoliko i duplo jače u stvari da radim u narednih, kako Bog da, 30 i 40 godina. Ono na čemu sam najzahvalniji jeste činjenica da je vrlo verovatno, to jest sigurno, moj omiljeni festival i moje omiljeno pozorište u Srbiji, a pričamo o Budva grad teatru i Somborskom narodnom pozorištu, doprinelo u stvari da ja dobijem ovu nagradu i zaista hvala Somborskom pozorištu, gde sam već, mislim, ovo je 4. predstava u njihovoj produkciji, 2. u produkciji Budva grad teatra. Hvala i Mileni Lubardi na tome što me ona spojila sa ovim divnim glumcima crnogorskim, koje ne bih verovatno poznavao da nije bilo tih koprodukcija zajedničkih. I evo, samo sam se danas, razmišljajući šta bih mogao da kažem, a nisam ništa smislio, kao što možete da vidite, samo sam se setio jedne stvari, to ću podeliti sa vama. Jedna od mojih prvih sećanja vezana za more generalno su u stvari dolazak u Budvu i te zastave koje stoje na zidinama starog grada, na kome stoje imena velikih umetnika i reditelja koji režiraju te godine u Budva grad teatru. I sećam se kao mali, jedino sam prepoznavao ime, na primjer, Dejana Mijača, zato što je iz Valjeva, na primjer, Video Gnjenović, Egona Savina, i uvek sam se pitao kako ću ja biti srećan ako jednog dana samo budem na toj jednoj od tih zastava, ne sluteći da evo već, kao što i Milena kaže, već 10 godina, iz godine u godinu i moje ime se nalazi tu, tako da čast biti u takvom društvu sa takvim ljudima koji su već pre mene dobili ovu nagradu je, ponavljam, jedna izuzetna i obaveza i ogromno zadovoljstvo. I hvala vama i divnoj publici grad teatra i nadam se da ćete uživati u večerašnjoj predstavi.